Om Swastiastu. Inggih kecunduk malih sareng channel Ida Widnyana. Sani mangke titiang rawuh puniki jagi ngatur unding ngayang ingyan ring sejeroning mapaurukan tantri. Sapunah piteh ingyan ring sejeroning maurukin tantri. Puniki ninten wenten sios wenten puniki pakem ingyan pakem utawi rumus sane sampun ketah. Nah inggih sane makin tiyang persida ngaturang rumus tantri cendet utawi tantri pendek ring kidung tantri nandake aranu. Inggih sedurung tiyang lantur mangda persida ngelimbah puniki channel Ida Widnyana. Sane oneng larisang puniki sampunang lali like, subscribe, share utawi bagi dados taler komen. Mangda persida ngelimbah persida malih ngatur ring daging-daging tutorial sanes siosan. Inggih jagi kawitin titiang. Ring sejeroning puniki maurukin tantri cendet utawi pendek. Ring puh dah demung sawit ring kidung tantri nandaka aranu. Titiang persida ngaturang puniki 6 paletan. Ring paletan A ingyan nyane puniki titiang persida ngaturang ciren tantri cendet puniki. Titiang persida ngaturang pitung wilangan. Ring wilangan pertama janten pisan puniki tantri cendet puniki kepah antuk putus paha. Saking pah siki rawuh pah putus puniki. Ring wilangan sane kaping kalih utsahayang suara nyani lengkaranipun suwang-suwang mangda mesyosan. Ring wilangan kaping 3 wenten suara lengkare ngeding, ngedang lan ngedung. Ring pah wilangan sane kaping 4 wenten suara lengkare nyawit, taler nyawit ngedang, ngeding lan ngedung. Ring wilangan sane kaping 5 wenten suara sane muasta murwa kanthi. Saking pahan kalih rawuhing pah pitu puniki mangda murwa kanthi. Ring pah kutus puniki nenten murwa kanthi. Iku siosne. Ring wilangan sane kaping 6 mangda ngelingen kruna utawi ngruna ring sejeroning wacana. Ring wilangan sane kaping 7 mangda puniki persida nandanang lengkare manut artosipun. Puniki ring paletan A turang titiang. Sane makin ring paletan B. Ring paletan B titiang aturang ingyan puniki imbe ring sejeroning mungkin tantri cendet iki. Titiang aturang 6 puniki wilangan. Saking wilangan pertama puniki pahan siki rawuh 3 punika kuasanen pupuh pakem pupuh. Ring wilangan kaping kalih pahan kaping 4 punika pakem ngeding. Ring wilangan kaping 3 pahan 5 sampun nyawit ingyan nyawit ngedang, ngeding lan ngedung manut suara aksara suara ring pungkur penggalan kurunanipun. Ring wilangan sane kaping 4 ring pahan 6 pahdot ma suara ngedung. Usan nyawit pasti ke ngedung. Suara A yen ngedang, suara I ngeding patut ngedungang. Punika patut ngedungang. Ring pah wilangan sane kaping 5 pahan 7 ma suara ngedang, ngeding lan ngedung manut suara ring pungkur penggalan kurunanipun.
Ring wilangan saking kaping 6 pahan kutus puniki nah pemade. Kadi atuh titiang wau nenten Murwakanti. Punika ring palet B. Sane mangken ring palet C. Titiang nalar ngaturang inggian notasi mauruken tantri cendet. Notasi puniki munggah lan tedun sapunapi pemargin reng ipun sampun aturang titiang puniki rawuh pahan kutus. Sane mangken nincap ring palet D. Ring palet D puniki inggian notasi nyuarayang sowang-sowang pahan lengkaranipun. Ring pahan siki puniki titiang bersideng aturang petang wilangan. Wenten tigang kerunu inggian nyane tuhuatut biseke sarang nerepati. Punika dados alengkara akalimat. Sane wilangan kaping kalih puniki ring keruna ka pertama. Tuhuatut punika sane pini pungkur tut punika patut munggah. Ring wilangan sane kaping 3 ring keruna kaping kalih puniki bisike kasuara yang banban. Ring wilangan sane kaping 4 ring keruna kaping 3 nerepati aksara keruna sane kaping 3 nere saking pungkur punika kasuara yang dedun. Inggian suara pahan sane ka pertama terus biar saya tuhuatut biseke nerepati. Ngasane mangken puniki pahan kaping kalih aturang titiang puniki. Nalar pakem puniki pupuk pakem titiang aturang petang wilangan. Wilangan pertama puniki wenten tigang krunu. Sri Eswarya sareng Dale puniki dados alengkara wastannya. Wilangan kaping kalih ring krunu ka pertama punika Sri mangde Murwakanti saking pahan sane ka pertama. Ring wilangan kaping 3 ring krunu kaping kalih Eswarya aksara pertama E punika patut ke suara yang munggah. Ring wilangan sane kaping 4 ring kruna katiga Dale punika aksara pini pungkur le ka suara yang munggah lan tedun utawi ngocet. Inggian suara pahan sane kaping kalih terus biasa ya. Sri Eswarya Dale punika suara sane pahan kaping kalih. Makin sane kaping 3 aturang titiang. Inggian suara sane kaping 3 puniki pahan sane kaping 3 pakem dalam. Titiang aturang tigang wilangan. Wilangan pertama puniki wenten petang krunu. Dale, kusuma, patrang, sareng lung. Puniki dados alengkara. Alar sane wilangan kaping kalih puniki sane krunu ka pertama selanturnyane puniki mangna Murwakanti saking pahan kaping kalih. Ring wilangan kaping 3 ring krunu pini pungkur kaping 4 patrang lung punika suara ping 4 saking pungkur punika elingan aksara sane K3 punika pa patut munggah. Inggian suaran pakem sane kaping 3 terus biasa ya. Dale kusuma patrang lung. Inggih punika suaran pahan sane kaping 3. Makin suaran pahan
pahan sane kaping 4 sedurunge titiang aturang naler wenten puniki petang wilangan. Petang wilangan ring suara pahan kaping 4. Ring wilangan pertama puniki titiang aturang puniki ring pakem pahan sane kaping 4 naler pakem ngeding. Titiang persideng aturang petang wilangan. Ring wilangan pertama puniki aksara wenten puniki lengkaranipun wenten 3 kruna. Inggian Eswarya Raja Laksmi. Ring wilangan sane kaping kalih kruna pertama puniki Murwakanti saking pahan lengkara sane kaping 3 ilingang puniki. Ring wilangan kaping 3 wenten saking kruna pertama puniki Eswarya. Iya puniki Keswarayang munggah lan tedun. Ring wilangan kaping 4 kruna kaping kalih rawuhing kaping 3 saking kruna ping 3 Raja Laksmi pastika puniki ngeding kaswarayang awit aksara suara kaping 4 saking pungkur Raja Laksmi punika papat. Ring rah punika munggah je tedun lak tedun aler semi punika munggah lurus biar sayang suara pahan sane kaping 4. Eswarya Raja Laksmi. Punika suara pahan 4. Sane mangken titiang aturang ring pahan kaping 5. Nah puniki sampun nyawit. Puniki. Inggian titiang aturang 5 wilangan. Ring wilangan pertama wenten petang kruna. Inggian sangkula amenuhi raja lan puniki sampun puniki alangkara wasane. Ring wilangan kaping kalih saking kruna pertama puniki mangda ilingang mangda Murwakanti saking pahan kaping. Ring wilangan kaping 3 puniki kruna pertama sangkula ring aksara pinih pungkur nyane le punika kaswarayang munggah lan tedun. Ring wilangan sane kaping 4 kruna kaping kalih amenuhi kaswarayang mangda ban-ban. Ring wilangan kaping 5 kruna kaping 3 raja ring aksara pinih pungkur jia punika kaswarayang munggah. Terus biar sayang suara nyawit pahan sane kaping 5. Sangkula amenuhi raja punika suara nyawit punika. Nah puniki nyawit ngedang. Ngan titiang malih ngaturang punika nyawit ngeding lan ngedung sane wonten siosan punika ring selantornyane jagi malih bos aturang titiang. Nah sane makin menincak puniki ring pahan sane kaping 6 puniki. Aler puniki pakem ngedung. Usan nyawit punika patut ngedung. Titiang aturang puniki 5 wilangan. Ring wilangan pertama wenten puniki petang kruna kuehing bala adi sareng warga. Ring wilangan kaping kalih kruna pertama punika mangda Murwakanti taler saking pahan kruna saking 4. Ring wilangan kaping 3 puniki kruna kaping kalih bala kaswarayang ban-ban.
Ring wilangan sane kaping 4 kerune kaping 3 adi utawi di punika kasuarayang munggah. Ring wilangan sane kaping 5 kerune kaping 4 warga aksara pinisane pinih pungkur ge punika kasuarayang tedun. Terus biasa yang mungkin suara pahan sane kaping 6 inggian nyane ngedung. Kueh ing balad di warga di punika pengalan suara aksara sane ping 3 saking pungkur elingan. Sane mangke tidak ngaturang mincak puniki ring pahan sane kaping 7. Ring pahan kan sane kaping 7 tidak ngaturang puniki inggian ngeding ngedang saking wonten tan wonten suara ngedung. Sekade puniki dan suara ngedung. Ngedung punika amung usan nyawit wonten. Tidak persideng ngaturang petang wilangan saneka pertama puniki tidak ngaturang wonten petang keruna inggian mukia sire krian sareng pade. Ring wilangan sane kaping kalih punika saking keruna ka pertama mangde murwa kanthi elingan. Antun puniki murwa kanthi saking pahan kaping 6. Sane wilang kaping 3 puniki saking keruna ka pertama mukia punika ring aksara pinih pungkur nyane kieu kasuarayang munggah. Ring wilangan kaping 4 ngerereh pat pahan kruna saking lengkara pinih pungkur. Elingang saking pat antukane puniki ngeding ngerereh petang suara saking pinih pungkur. Ring re punika ngawit munggah. Krian tedun. Ring suara pa nalor tedun. Ring suara tih punika munggah. Terus biasa yang suara pahan sane kaping 7. Mukia sira krian ade punika suara pahan sane kaping 7. Makin tidak ngaturang ring pemade ring suara pahan sane kaping putus puniki. Titiang persideng ngaturang 5 wilangan. Ring wilangan pertama puniki wonten 6 kruna. Sang, niti, bande, suarya, patra sareng rum. Ring wilangan sane kaping kalih puniki ring pemade dan murwa kanthi. Ingkang puniki nenten murwa kanthi. Ring wilangan sane kaping 3 saking kruna ka pertama punika sang kesuarayang ban-ban utawi andap. Ring wilangan sane kaping 4 saking kruna kaping kalih punika niti aksara sane pinih pungkur di punika kasuarayang munggah. Ring wilangan sane kaping 5 puniki puniki pemade wilangan sampun ngutang suara aksara punika tetiga pat utawi lelima saking pungkur lengkaranipun. Sane mangke puniki ring suara ieu. Ring suara ieu garis munggah tedunang punika dur aksara sane pinih pungkur rum kasuarayang munggah. Terus biasa yang suara pahan sane kaping putus tinggian pemade. Sang niti bande suarya terharum. Inggih
sane mangkin puniki titiang ngaturang ngucap ring palet sane kaping 5 ring palet E puniki. Ring palet E titiang ngaturang. Inggian wonten puniki imbe utawi contoh nyawit sanes siosan. Ring nyawit ngeding janten punika ring pungkur swaranipun maswara I. Sane pertama aturang titiang nyawit ngeding. Marmaramus aris. Sane imbu kaping kalih. Dumunung ring ikastana guling. Ring sane imbu kaping 3. Iya diapi saruntikani reki. Punika nyawit ngeding. Sane mangkin titiang aturang inggian ring imbe contoh sanes siosan nyawit ngedung. Ketiga nala titiang aturang. Nyawit ngedung puniki janten ring pungkur swaranipun maswara U. Imbu sane pertama. Ramia sopa carelangu. Punika sane imbu pertama. Sane kaping kalih. Sasak tekeng alun-alun. Mungkin sane kaping 3. Janaking ragamong lulut. Puniki sane mangkin ring nyawit ngedang. Jangan ngaturang ketiga puniki inggian imbunya nih. Kastuti doning marke. Sane kaping kalih. Asemu sililamu sapi waspa. Sane kaping 3. Wasprapti aneng sekar carang. Punika ketiga. Sane mangkin puniki nincap ring sane kaping 4 puniki ring palet F. Ring palet F puniki titiang aturang inggian contoh nalar imbe ring swara ngeding ngedang sanes siosan nalar swara ngedung sanes siosan. Ring swara ngeding janten puniki ring pungkur kerunanipun maswara I. Nggih, biarus biasa ya. Lagi ana wong rasmi. Dengang puniki ngararah pat-pat ring ngeding puniki ngararah pat-pat saking pungkur swaranipun. Sane mangkin puniki sane kaping kalih imbunya. Sri Mahabu apa
Sane kaping 3. Aturang titiang puniki lawan Jurwadipati. Inggih punika suara ngeding. Sane mangkin puniki imbus suara ngedang. Janten puniki ring pungkur kurunanipun ima suara A utawi O. Inggih, terus biasa. Muah kang wong kapatihan. Imbus sane kaping kalih manggut sir. Imbus sane kaping 3 sakrekal mungguing patra. Nah, puniki sane kaping 3 aturang titiang ring imbus ring sajroning suara ngedung janten ring pungkur kurunanipun suara U. Amung wenten puniki ring usan nyawit. Ring pahan 5 punika nyawit, usan punika ring pahan 6 puniki kemarga ngedung. Imbu nyanisane pertama marmaralon amus. Ketiga puniki saking pungkur kerunanipun tigang suara amuwus. A punika munggah sampun puniki ngedung. Seimbus sane kaping kalih sope carane ngayun. Imbus sane kaping 3 puniki suapitaning ratna waduh. Lingang puniki ngedung ngadadah tiga suara aksara saking pungkur. Yene ngedang ngadadah kekalih. Puniki ngedang yene ngeding ngadadah pat-pat saking pungkur. Inggih sane mangkin ditanjaki nyuwarayang inggian tantri pendek manut ring notasi. Inggih jagi kawitin ditang. Duh wadut bisik nerapati Sri Suarya dalaku semua paterang suarya raja Laksmi sangkula manuhi raja kuing baladi warga
sir karyon oti sang niti bonde suari Watarum. Inggih, kadi punika titiang persida ngaturang ingyan ring rumus tantri cendet utawi tantri pendek. Pinake kirang langkung titiang ngaturang gangrena sinampura. Sinep titiang antuk paramesanti. Om Santi 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 Om